nako ke ya bosupa o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo Letona Boko a emelela go ya Estonia ka Sontaga mo leetong la tiro mafatshe a Ukraine le Russia a dumalana go analana ba tshwarwa ba ntwa dipuisano ka go emisa ntwa di sa tswa maduo Sehlopha sa Gaborone United ke bommampudi ba liki e kgolwane ya FNB Premiership 2024-2025 Ntselo elelaga Liza o sa kenyo tla re nelang tsa metshameko ha re ntse re tsweletse Patricia Shobonyane o ralana ka puedi a tla mothetsong ka mogela a boti amogele mo pegong ya ntlha tautona Advocate Maboko o tla etela lefatshe la Estonia go tloga kgwedi eno ya motsheganong e le 14 go fitlha le 22 pego go tsweng ko ofising ya ga tautona ya re Advocate Boko o tla nnela dipuisano ka ga botsalano le tirisano mmogo ya mafatshe a mabedi go itebagantswe le maranyane thuto le dikgang tse di amang le peeletso loeto la gape le tla fa tautona ka bobedi sebaka sa go sekaseka kgatelopele e dirilweng morago ga loeto la ga tautona Karismono ngogola ka mopitlo tautona Boko o tla buisa phuthego ya Latitude 59 Business Conference e lengwe ya tse dikgolo tse di tshwarang ngwaga le ngwaga ke dikhamphani tsa lefatshe leo mme itebagantse le tsa maranyane bokopano jwa Botswana Estonia Business Forum bo tla bula semmuso mo letsatsing la ntlha la phuthego e maikaelelo a yone e leng go rotloetsa kgwebo le peeletso magareng ga mafatshe mabedi Tautona Boko tla bo a patilwe ke tona Dr. Phenyo Butale wa lephata la tsa mafatshe a sele ga mmogo le tona wa lephata la ditlhaeletsano le ditlhamo re David Tsere bagolwane ba bangwe ba puso le baemedi go tsweng kwa lekaleneng la Botswana Investment and Trade Center BITC Mogolwane wa sepodisi Botswana Senior Superintendent Niebagali o tlhomamisitse fa go nnile le tiragalo e mo go yone diofisi tsa mapodisi kwa Mmathobodikwane di letseng di jelwe ke molelo fa a bua mo potsoletsong le lekala dikgang la BTV maphakela ano kwa Mmathobodikwane Senior Superintendent Niebagali a re lentswa ditiragalo e sa baka dikgobalo dipe mo bathong ga ba itse se se bakileng molelo o mme ba santse ba tsweletse ka go dira dipatlisiso Bagali a re lefelo le simolotse go tsena mo tirisong ka ngwaga wa 2019 morago ga gore le agiwe ka madi a kanang ka 156 million pula maikaelelo le go atibetsa ditirelo tsa sepodisi ka jalo tiragalo e busetsa morago maiteko a bone a re lentswa tiragalo e le poela morago mo ditirelong tsa sepodisi tsa Mmathobodikwane o papamaditse gore ba setse ba dirile dithulaganyo tse di tla netefatsang gore banni ba tswelela ba kwala ditirelo tsa sepodisi Police station yote e jilwe ke molelo jaanong jaaka le bona gore go ntse jang sengwe le sengwe se tsamaile se se ne se le mo teng ga re a tswa ka sepe mo teng yaana re thomile lekoko la banna le basadi ba sepodisi ba ile gore ba na le maitemogelo a go godimo hela thata ba ile gore ba tseneletse mo kgang ye go bona gore totagate go diragetseng tota se re utlwisitse botlhoko mongwe le mongwe hela le ga e se moeteledipele ga e le Motswana ka go e kana-kana ntse re ipela ka yone mo kgaolo hela kgaolo e maetsotsontse itse ga e thuse batho ba Mmathobodikwane hela e thusa batho go simolola ko dikwedidi go tsena ko Olifantsdrift so e ntse e le ofisi e le tota ntse re itse gore e na le ditlamelo tsotlhe tse re di itseng kana mo nako e ditlamelo tse di tsaya ko Motshupi so ntse re atumeditse ditlamelo so se ra bolana batsedi ba rona ba go simolola go sokola ga ofisi sentse jana Tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi o kwa Thogo go tsena phuthego ya mafatshe a botlhaba jwa Aforika le ya mafatshe a borwa jwa Aforika SADC phuthego e ya malatsi a mabedi simolotse gompieno mme fela ka moso phuthego e tla morago ga taletso ya go tsweng ka go tautona wa lefatshe leo re Fiore Ezosma Nesabe yo o eteletseng pele dipuisano mo ntweng e phagetseng kwa Democratic Republic of Congo a tlhomilwe ke lekgotla la mafatshe a Aforika go nna le seabe ga Dr. Masisi mo phuthegong e go tla morago ga gore a tlhophiwe ke tautona wa Zimbabwe yo e gape e le moeteledipele wa lekgotla la mafatshe a borwa jwa Aforika Dr. Emmerson Mnangagwa ka therisano le tautona Advocate Maboko tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi o tsene phuthego e le botautona ba bangwe ba pele mo solofetse go boela gae kgwedi eno e le 20
a re gatela pele banni ba motse wa Ikoga mo kgaolong ya Okavango ba kopile puso go ba direla tsela e tsenang mo motseng wa bone ba supa fa go tla nna motlhofo go tshesediwa ditlamelo le gone go fokotsa ditiragalo tsa go tlhaselwa ke diphologolo tsa naga ka jaana ba tsamaya ka dinao ba latela dibase kgakala le motse. modulaseelo wa komiti ya ditlhabololo tsa motse mme Maikaelelo sa Kandarase o buile se fa a lekodisa mapodisi mo palamente tota wa kgaolo re Kenny Kapinda ka matshwenyego a bone mo motseng o a rutlwe Thaini Tshukudu ka pego. Banni ba motse wa Ikoga ba latela ditlamelo ka go farologana kwa metseng ya Gumare kana Shakawe e leng yone beramello jwa ditlhabololo mo kgaolong ya Okavango. Banni ba jaanong ba na le namane e tona ya tiro ya go tsamaya ka dinao sekgele sa 13 km go tswa mo motseng wa bone ba latela dibase kwa tseleng. Ka jaana dingwe tsa dipalamo tsa setšhaba di sa tsene ka motseo. Se jaanong se baya matshelo a banni mo diphatseng ka jaana motse o gape o na le diphologolo tsa naga di akaretsa ditlou. Dibase ga di tsene. Dibase tse di tsena ke tsa Katase hela. Bontsi jwa dibase ga di tsene le gore mmaphakele ga go iwa nthe ya Gumare re itse re ya go stopo go re palamela te dibase. Ha se tsotlhe tse di tsena. Go tsena base ya 9 hela mmaphakele mo ya bo 12 ile ya Katase. Jaanong ra sokola mme mo kgaolo ya rena ke diemo tse thata ka gore dibase le tsone ka ga di tsenye batho di ba latela go junction ba emela ga ba ya gone mme go diphologolo. Mo palamente wa kgaolo a re tsela e tshwanetse go dirwa gore go nne le ditsela tse di siametseng dikoloi le go dira gore banni ba Ikoga ba kgone go tsamaya motlhofo. Jaanong batla go le raya ke re ba gaetswa nna ke na le di-priority tse pedi. Priority tsa me tse pedi ke yone tsela yone gore e re mo sebakeng se se sa hediseng pelo e be tsela e dirilwe e wetse dibase di kgona go tsamaya mo sekontereng di tsena mo Ikoga di tsena ko 13 di tsena ko 6 di tsena ko di tshwanetseng gore di bo di tsena teng di tsaya batho kgotsa di ba holosa. Jaanong ditsela tsa rona le ka tsa bogreetara le go Shaka ra go dira schedule sa go supa tatari go upa ena re sa tsele gravel go re botla re botuka gonne mahutela se ka mate a le mantsi. Magareng ga tse dingwe banni ba motse ba supile matshwenyego a mangwe a tshwana le letlhoko la boroko jwa barutabana le baoki mo motseng. Thaini Tshukudu, PTV News, Ikoga. Modisa Kgosi Kgolo ya Batabana wa pele Kgosi Bringle Dithapo wa kgotla ya meno kwa Maung o phaketsa bolo kwa mosong ono kwa Maung. Kgosi Dithapo yo tlhokafetseng ka Labotlhano wa beke fetileng o kailwe e ne le moeteledipele wa Motia a le bonolo ebile a le lorato o tsene mo bogosing ka ngwaga wa 2014 a tlogela ka 2023 a rutlepego ka Maretha Kaisar. Moswi Kgosi Dithapo o thokafetse ka Labotlhano beke fetileng morago ga go theogelwa ke seemo sa potako sa go ema ga pelo. Masika le ditsana ba boletse fa moswi e ne le motho yo lorato a tota batho ebile a ratiwa ke bothe. Go tlhalositswe fa Moswi Dithapo a na rata metshameko fela thata. O ne a se boi o ne a kgona go ema a kgona go thusa batho a kgona go bua. Brave, intelligent. He was a very intelligent man. Le rona re le bana ba gagwe, we do very well go dikolong. A le lerato a le montle Bringle a para a rola sethako na se na dira gae a rola sethako se sentle a le montlenyana e dilo le makolana a rona mo Maung ba na le bolithugile sepoko. Ya ka ne go tsena tshameka dibolo yalo ke monete nna le konotwana thata na le motho wa go ba go tla bunya no tswana lwa itso ne le tla ya batho ba ka ne go tsena go tsena mo di mo tla bunya no tswana le go khala gona di dilo ya me ta ganne nje go ntse ke ta ganne le dilo ya le batho ya ba rutegile ne sa batho ba le ba Dipoe ka go farologana go akaretsa dikgosi ba supile fa moswi mo bogosing jwa gagwe a na etelela pele ka botho a na le seriti ebile a na tshela botshelo jo bonang le boleng. Ke motho ona a tota bogosi thata ka ene le se mogateledi o na ata go khoteng bo go baakanya dikgang tse ne di sa nna sentle e ne se motho a ditshela ke ithutile go le go ntsi mo go ene. We are failing because we don't follow instructions. Re simolla go dira di style tsa rona but ya ka re bone gore ra rona o tswa go tsewa go ga borona a tishwa ha
go tla go etelela morafe o ne o setse o sa moitse ke rona re ka feila go keepa that line gantsi o na eta ithekele baesekele a ya tirong ka yone ga ise kwa a reke dikoloi tsa manobonobo mme ditsala tsa gagwe e ne le batho ba e leng gore gampieno ko Gaborone ba itsiwe ke borra di-business borra maemo o berekile le borre mogae ba utona pele ba simolola Ministry of Finance. Mosikgosi Bringle Dithapo yo thokafetseng a le dingwaga di le 27 o togela bana ba bane borre ba babedi le bomme ba babedi ga mmogo le bana ba le 10. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. wa tshosantso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele bomma bontle ba le 10 ba balelang korone ya Mrs Botswana ba tlhotse ba supa dipatlisiso tsa bone ka kgokgontsho ya bomfa pele ga baatlhodi pele ga makgaolakgang a mabontle o ka moso mabontle dipatlisiso tsa gagwe di tsere maemo a ntlha mme o Lorato Muti a dipatlisiso tsa gagwe di ne di tebagantse le dikgang tse di amang kgodiso ya bana ba basimane ba gantsi go se mo ngwaong go ba rotloetsa go supa maikutlo a bone o boletse fa bana ba basimane ba ba sa godisiweng sentle ba ka tsoga bana le seabe mo kgokgontsho ya bomme le bana mme Muti a re o solofela fa dipatlisiso tsa gagwe di tla thusa malapa go godisa bana ba ba nang le maikarabelo ka maitlamo a Mrs Botswana e le go tla ka ditsela tse di farologaneng tsa go tiisa manyalo tota le go tlhokomela bana. Equipping the boy child with knowledge on how to treat women, because we found out that gender-based violence can start from the root cause. So we went to primary schools to teach them all about the violence that we see and we know all about in Botswana. So what I did was go to the primary school and then I talked about that, and then we also donated food and clothing for over 360,000 bula to the Gauteng district. Ka Setswana ha o ruta ngwana boitshwaro ba go tshwara ba go itse gore ga ntse a gola tshwantse gore a itshware jang. O re khatlhileng ona a engage thata le ona ikamanya thata le society a tswela ko bathong e bile mo godimo ga mo a kgona gore a bone le tsone sponsora sa gore o ka go thusa jang dikgwetlho tsa di bonang tse di lebaganyeng le gender based violence. Emma re lebile gore e tla re ga tswa fa a kere mo ngweng ya dilo tse ne re lebile impact gore mo go sa se dirang se tsisa maduo a ntseng jang ebile re ntse re a country re bona gore re na le kgwetlho e ntsi thata mo go lwantsheng GBV prevention so se botlhokwa seng gore re emele gore e diragale pele e be tla re ko morago e be re lebile gore go diragetse yanong re dire jang. Lekgotla la Mr Botswana le setse le rotsetse mmuso makawana le 20 a tla phadisanelang korone ya Mr Botswana 2025 phalane ya 25 monongwaga mono Gaborone farola semmuso makawana ao mothusa mokwaledi ya lephata la metshameko le bodiragatsi re Tebogo Matebesi a re kgaisano e ke nngwe ya tse di mašetla e tla rotloetsang kgolo ya boeteledipele jwa Mutia le go ka emela lehatsheleno mo makawaneng a rutlwe Mojadi Mokibelo. Kgaisano e ya Mr Botswana 2025 e tabong e tshwara lekgetho la bobedi ke nngwe ya diphitlhelelo tse ditona tse di bang kwa pele bana ba basimane ba ba tsholwa mo dipakeng tsa gompieno go nna le maitsholo a mante a amogelesega mo setšhabeng ga mmogo le gona le seriti se se bonalang mo setšhabeng mme se engwa nokeng le go opelwa legofi ke puso. Let us all continue to be champions of positive change. Let us raise young men who walk. Ga re tsweleleng ka go nna sekao mo go godiseng makabana a nang le tshologelo e ntsi mo botshelong le go nna le maikarabelo a rileng mo setšhabeng. Not fearful. There may be stuff to fear, but you choose to walk. That is what courage is. Go tlhaloswa ga kgaisano e ya Mr Botswana e le mmamma mo go nontsha makabana a go nna le maikarabelo a rile mo setšhabeng. I want that man when he's going through
challenges, he has to have a place. ke tsere maikarabelo a go nonosa ngwana wa mosimane yo o tiileng mo tlhaloganyong ebile a na le bokgoni jwa go ka emela dikeletso tsa borre ba bangwe ebile a gololosegile mo mongwe go ka hupologa ga aperwe ke dikgwetho. So I was like, ke batla gore ba te ba dilele mo in my shoulders. That's where I started my project. Nngwe e dikgang tse ba ta mekamekanang natso ke ya moruthuta ya kgokgontsho ya bong. The reason why I joined this pageantry I want to address the social ills or advocate for the... Ke malalalaotswe mo kgaisanong e ebile ke tile go nna le lentswe le le utlwalang mo go ruteng setšhaba ka dikgang tsa kgokgontsho ya bong. So I want to advocate, create awareness, to deal like... Re ganela thata mo bomme. And we forget that even boys. Ka dinako tse dintsi re ganela thata mo go bomme ga re bua ka dikgang tsa kgontsho ya bong mme re lebala borre. Mme ke ya go hetola se go ka bua ka dikgang tse gore borre ba seka ba salela kwa morago. Highlighted and it's been seen and strengthened mo lehatsheng ka bophara. I am an early childhood development practitioner, so I work with young children, boys and girls in schools. So I've been... Ke bereka thata le bana mme ke ntse ke ba rutuntsha ka dikgang tsa bong le go tsaya maikarabelo mo dikganyeng di akaretsa tsa kgokgontsho ya bong. It's basically going to be about using early childhood education and early interventions as a means of combating gender-based violence. Mohenyi mo kgaisanong e o ta emela lehatshe leno kwa kgaisano ya mahatshe ya Mr Tourism World e ta tshwara ngwaga o tang ka kgwedi ya Mopitlo ko lehatsheng la Vietnam. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Angela Joseph ke ene mofenyi wa kgaisano ya My Star season 17 mme a ikgapela madi a kana ka 100,000 pula go simolola tiro ya gagwe ya moopelo fa bua ka makgaolakganyeng a My Star tona ya metshameko le bodiragatsi re Jacob Kelebeng a re My Star e tsisa tsholofelo mo badiragatsing ba le bantsi mme ebile kgaisano eo e na le seabe sa botlhokwa sa go tsweledisa maikaelelo a puso a go godisa badiragatsi le go godisa itsholelo e akaretsang botlhe go rata maranyane ka pego. Kgaisano ya My Star e tswa kgakala e godisa bodiragatsi godimo ga moo e tlhama mebereko gape e rotloeditse banana ba lefatshe leno e thusa go bantsha mo mebileng. Kgaisano eo gape ya lositse diopedi tsa maemo a ntlha le baeteledipele ba motia e kaya jalo fa mohama wa bodiragatsi o na le bokgoni jwa go bopa isago e bonalang. My Star deserves commendation. My Star e tlhoka go akgolelwa tiro e ntle e ba e dirang ya go tlhotlha badiragatsi. Mo dingwageng tse di 17 tse ntseng e dira, My Star e fa badiragatsi ba le bantsi tsholofelo ya gore ba ka nna sengwe mo botshelong. Mme e na le seabe se segolo mo go tswelediseng maikaelelo a rona a setšhaba a go rotloetsa bodiragatsi mono gae, go rotloetsa go nna le seabe ga banana le go aga itsholelo e nonofileng e e akaretsang botlhe. As a ministry, we fully support this initiative because we share in its vision. As we grow, we groom the talent, we also give back for those who've been in the show. My Star e dirile go le gontsi mme nngwe ya dilo tse ke go tlhamela banana ba lefatshe leno ditiro. Selo seo tona se supa gore bodiragatsi bo na le bokgoni jwa go tlhabolla itsholelo a lefatshe leno. This is where you have to look. This is where your focal point should be. Creatives. Mofenyi wa My Star season 17 mme Angela Joseph o tlhalositse gore se ke tshimologo fela ya tiro ya gagwe a abelana boitumelo jwa gagwe ka phenyo eo. My Star, I did My Star because ne ke na le baka ke sa opele gape ke feel gore there are no other platforms maybe tse nka kgona go. Ke bone go le botlhokwa gore ke tsenele kgaisano ya My Star ka ke yone fela mono gae e rona badiragatsi ba mmino ba ka itekang lesego mo go yone. Bona ke ka nna le seabe se segolo thata mo matshelong a ba ba tswang go tlase ka go ba ruta ka tsa moopelo le tse dingwe. I have some other students whenever ba ke ba grooma like the ones that you saw. I coach them in different talents though, so music being one of them. So I see us being taken to another level.
mofenyi wa maesta o ikgapetse madi a kana ka 100,000 pula fa wa bobedi a dule ka madi a kana ka 50,000 pula mme wa boraro a dule ka 30,000 pula dikatso tse di supa kgatelopele ya kgaisano e le dintlenyane tsa yone go rata moranyane BTV News Gaborone. a re tlhodimene tsa mafatshe a sele dipuisanyo tsa ntlha fa gare ga lefatshe la Ukraine le la Russia tse di tshwaretsweng kwa Turkey ga iseditswe ka tharabololo ya ntwa e phagetseng ka gonne mebuso eo ka bobedi e palelwa ke go dumalana ka go fedisa ntwa e tsereng dingwaga di le 3 Russia e supile fa e kgotsofaletse dipuisano tse mme e iketleditse go tswelela pele ka dipuisanyo le fa go ntse jalo Kyiv ga ya itumela ka fa dipuisano di tsamaisiwang ka teng mme e kopile gore go tsewe dikgato tse di gagametseng Tona wa Ukraine Volodymyr Zelensky o dumetse gore ga ba ka golola magolegwa a le 1,000 mme ebile ba tla sekaseka ditsela tse dingwe matlhakore mabedi ba mo kgatelelong ya ga Tona wa Amerika Donald Trump gore ba fedise ntwa e Laiza o sekengwe mme sentle go nela tsa metshameko ke a go leboga o lebile motho etso madume na ke Laiza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolahela ka tsa kgwele ya dinao Sehlopha sa Gaborone United ke bone bommampudi ba ligi ya FNB Premiership 2024-2025 morago ga go padimola basireletsi ba sejana Jwaneng Galaxy ka dino tse pedi go tsenne mo tshokologong eno a re utlwe pego e tletseng tota ka tlamelo montshosi a re tswela pele sehlopha sa Township Rollers se buile kwa morago go fenya sa Union Flamingo Santos ka dino di le 3 go e lengwe mo motshamekong wa beke ya bo 20 le bohera bongwe wa ligi ya FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaneng la Royal Area kwa Tlokweng gompieno dino tsa ga le tlhogonolo Fotlhwane le Mogamaswena ga mogo le Segola Meboy di tsa karolo ya bobedi tota di netehaditse ha Popa ba kwadisa phenyo ya bone ya bo 21 le bongwe ya paka eno pego ka kagiso molelekwa Wetso re tswela le dikgang tsa rona mo dikgaisanong tsa Diamond League tse di ne di tshwaretswe kwa Doha Qatar bane bosigo batabogi ba monogae ba dule ka maduo a kgatlisang jaaka bane ba fetsa mo maemong a kwa godimo go ikgobokanyetsa dintlha tsa botlhokwa mo kgaisanong eo mofenyi wa Gauta wa di-Olimpiki Letsile Tebogo o na fenya lebelo la 200 meters mo nakong ya gagwe e gaisitseng paka eno ya 20.10 seconds na letsana e nngwe gape ya monogae e bong Tshepiso Masalela o na fenya lebelo la 800 meters ka nako e kwa pele mo lehatsheng ya motsotso le disekonte di le 43.11 motseletsele wa diphenyo o ne a tswelela jaaka Victor Ntweng ana bona maemo a ntlha mo lebelong la 400 meters hurdles ka nako ya 50.05 seconds ha molekane wa gagwe Tumo van Wyk ana bona maemo a bobedi mo lebelong la 400 meters ka nako ya 46.80 seconds bomme ba lehatshe leno le bone ba ne ba dira bontle jaaka Refilwe Morangi ana bona maemo a bobedi mo lebelong la 100 meters ka nako ya 11.30 seconds ha Galefele Moroko ene ana tsa maemo a ntlha mo lebelong la 400 meters ka nako ya gagwe e gaisitseng ya paka eno ya 54.07 seconds tiro entlo eo ka batabogi ba monogae ya bo ile sesupo sa kgolo ya mabelo mo lehatsheng leno me re tswela pele mothusa moeteledipele wa lekgotla la Africa Golf Confederation South Martin Chikwana a re motshameko wa golf ga se motshameko hela mme ke le bota le kopanyang batho ba dingwao tse di harologaneng go abelana megopolo le go simolodisa botsalano jo bo kanonotshang kontinente ya Afrika Chikwana o buile se maabane kwa ka bodietseleng ya kgaisano e sa tswang go wela ya 2025 Africa Golf Confederation Regional Championships mono Gaborone maabane pego ka botlalo ka go rata moeng Martin Chikwana yo gape e le moeteledipele wa lekgotla la Zimbabwe Golf Union o tlhalositse fa kgaisano e ya malatsi mararo e le thuto e kgolo le sekao sa bonokopila mo motshamekong o ga mmogo le go nna le seabe mo go ntsheng bokgoni jwa batshameki mo pontsheng se ne se kgaisano fela mme ne ile go ipelela lefatshe la Botswana go mafatshe a robang bobedi a neng a tsere karolo mo kgaisanong
go iponagatsa ga lona ke sekao sa kgolo ya motshameko wa golf mo Aforika le borwa jwa Aforika ka bophara. Ra amogana go le gontsi fa re kopane jaaka megopolo, botsalano jo bo tiisang kontinente ya rona. Friendship that strengthen our continent. E rile a latlhela la gagwe modulasetilo wa Botswana National Olympic Committee Colonel Botsang Tshenyego o tlhalositse fa pele motshameko wa golf o ne o tsawa e le motshameko wa batho ba ba rileng fela, mme jaanong o fetogile motshameko o kgonang go fitlhelelwa ke bontsi le go ratwa ke botlhe. Ke nako ya go godisa tomagano gore re kgone go tiisa botsalano le gone go epolola talent e ka isang metshameko kwa godimo. That can uplift the entire sporting ecosystem. We started with a short time. Go ne go se motlhofo ka jaana re simolotse mo sebakeng se se khutshwane. Go ka lebega go le motlhofo go setse go diragala, mme kwa simologong go ne go se motlhofo go baakanyetsa kgaisano e. Really tough. Makorelong ya dietsele tsa batshameki, seetsele sa maemo a ntlha se ne sa gapiwa ke Austin Arthur wa Aforika Borwa yo neng a fitlhelela dintlha di le 200 mo malatsing a mararo. Maemo a bobedi a tsewa ke Keegan Shat wa Zimbabwe ka ntlha di le 206, Michael Johnson wa Namibia a wela mo maemong a boraro. Mo karolong ya ditlhopha, setlhopha sa Aforika Borwa se ne sa tsaya maemo a ntlha, se latelwa ke Zambia mo maemong a bobedi, fa Zimbabwe e wetse mo maemong a boraro. Setlhopha sa Botswana se se feditseng mo maemong a borataro se ne sa fenya 10,000 pula mo karolong ya Longest Drive kana go kopanela kgakala. Kgaisanyo ya 2025 Africa Golf Confederation Region 5 Championship e simolotse ka la boraro e fedile maabane, mme e latlelang e tla tshwarelwa kwa Eswatini ngwaga o tlang. Go rata Moempi TV Sport Gaborone. Wetso re boela ko pegong ya rona e reng Gaborone United ke bone bomampodi ba ligi ya FNB Premiership 2024-2025 morago ga go padimola basireletsi ba sejana Jwaneng Galaxy ka dino tse 4 go tse 2 sekolo. The Money Machine ba ba sala 2021-2022 ba sala ba supa maikelo a bone fela ditloga Thabo Maponda a fa beng ga eketa pele mo metsetsong ya bo 26. Thabo Maponda The Gala Nation ba ba fantseng kgaisano e makgetho a le mabedi ka tatalano mo pakeng tse pedi tse di fitileng ba ne ba kgaipetsa boitumelo jwa Gaborone United fa o nkabetse Makgentai a lekalakanya dinno pele motshameko ya boikhutsong. Bona Mecha Makgentai go tsweng kwa boikhutsong The Reds ba ne ba supa fa e sa latelwe mo simeng thata yone kgamanyane ano sa bobedi metsotsonyana fela karolo ya bobedi simolotse. Ya go sala tšola ke le ka bona ke le se a ba ya tlanya le letloa Messi kgamanyane. Pista Ramoagi yo le tshameko e ntla paka eno a no sa ya boraro mo motsotsong wa bo 73 go pherimisa ditoro tsa Galaxy tsa go sireletsa bosimega. Oh, what a cracker! Bohutsana jwa banna ba toropo ya moepo wa Ditemane jwa tswelela ka go kekela Mpho Gaswane a no se a bone ya The Money Machine. Slaza Tsotsi! Wa ritela poster. Gift Moyo ena fa Jwaneng Galaxy no ya phimelo dikeledi mo metsotsong ya dikgobalo. Bona kipa Moyo! It's a beautiful goal. Se se raya gore Jwaneng Galaxy e kwadisa tatlhegelo e le nngwe fela mo metshamekong e le 21. Tough game, but the most important thing for them, worked for them. They were more hungrier than us. They won duels, even in duels. They won second balls. They chased everything. But unfortunately for us today, we just didn't click. We just didn't come to the party. We never play like this. We never play like this. But it's something that happens in football. What we can do now is go back and prepare because we still have the FA Cup semi-final to play. We cannot be set forever. In Galaxy. First of all, I want to thank these guys for their efforts. It was not easy to win this match and any final. So first they show me that we have real soldiers who are ready to fight for their names, for our logo. And I want to thank them not just for today, for last 5 months. The Reds
ba ba setseng ba kokoatse dintlha di le 63 ba tla abelwa sejana sa bone mo motshamekong wa bone kgatlhanong le Township Brawlers mo bekeng e tlang. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Wetsopego e nngwe ke neng e re setlhopha sa Township Brawlers se buile kwa morago go fenya sa Union Flamingo Santos ka dino di le 3 go ile nngwe mo motshamekong wa beke ya bo 20 le bohera bongwe wa ligi ya FNB Premiership. Me a re bone dintlhakgolo. Dithopa ka bobedi di simotsa motshameko ka lebelo le le go godimo, mme Flamingo Santos ba bone go seng go rurefetse fa ba tafologela go kenya kwa tlase ya First Division ya Koroborwa ba bona letsogana le fa godingwana, mme tswenya ntha metsotso e le bedi fela motshameko o simolotse Mbokgomo a thoma 14 ko pele morago ga motsamao o monte. Morago ga no ya Kgomo dithopa tswelela ka go kobakobana fela maiteko a bobedijo a seka a bona nno motshameko ya boikhutsong Santos e teretse pele ka nno go le fela Township Brawlers. Go menego ka nakong ya go ikhutsa Township Brawlers ya tetshwetse lebelo la motshameko ba bosa dithasola fela ditoga ya re karolo ya bobedi e tsamaile metsotso e le 15 le Tlhogonolo Fothwane a busa kopo mo motshamekong ka thogo e nte go dira 1-1. Metsotso e le 6 morago ga Fothwane motshameko o tsene mo karolong ya bobedi la moga Maswena a neela rola seketa pele morago ga motsamao o monte ka borra ba popa go fa setlhopha seo tshiame mme sepedi go ile nngwe. Ya re go semetso e fera bobedi pele motshameko ya bokhutong Segola Meboy a go kotala sepikere sa bofelo sa Rollers go bonela phenyo ya dilo tsa 3 go ile nngwe. Mo metshamekong e mengwe ya ligi eo Morupule Wanderers e lathegetswe ka dino tse 2 go 3 kgatlho Flamingos. Warapa United e netule Mtholisanda Chiefs ka nno go lefela. BDF 11 e lathegetswe ka dino tse 2 go ile nngwe kgatlhanong le United. VTM e fentse Matebele FC ka dino tse 2 go lefela. Traffic e netule Extension Gunners ka dino tse 3 go ile nngwe fa Security Systems e garasantse Chedibe FC ka dino di le 7 go ile nngwe. Kagiso Mmolelekwa, BTV Sport, Tlokweng. Wetso ka go rialo dikgang tsa rona tota di wetse mme ka go rialo a re ikgakolole dintlhakgolo. Boko a emelela go ya Estonia ka Sontaga mo letong la gagwe la tiro. Mafasa Ukraine le Russia di balana go nana ba tshwara bantwa a dipisano ka go emisa ntwa tse di senang maduo. Wetso tsa nako ya bosipane re go tshwaretse le ka lo ra tsela le thulaganyo se ka basuta. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged 18 and 24 who have experienced childhood sexual violence have had their first incident happen at 13 or before 30. This could be your story.